Maneno nitaongea ni mbili tu kwa sababu Mheshimiwa my brother Kimani Ichung'wah ambaye tulikuwa naye bungeni, Mheshimiwa Jalango, my incredible brother, my CS, my minister, because Wogamba, I'm happy to see you. Omoisio minto soro, ya nao kire okorora. Noroje, tata sokoro muita, Mheshimiwa kutoka Kuria West. Sauria inche na aleko mwaleta anatara nere. Omanyanga kingo tara kagenda nkamokonya kaira chukura alibu Kuria. Sini kweli? Thank you sir. Patrick Buosero, mbiyamono. Mheshimiwa kurubuncha alita ndane. Onchoko minto, mbiyamono. Manduku, God bless you. Aba subai tubaitu babere. I'm talking about Esio Kenyuri, no mongina donya. I thank all of you. Omosubati korubu Nyamira, Mtogoro, biyamono baba. My sister ODM omwisike, neweli talia onyabere baba. Mheshimiwa Steve Mogako mwakili. Thank you for coming. Ekaniseye has a significance. Esa abantu baboge tutu na gusi. Tindigo kwana siasa ende yonsi. Onareta chibese chiane shilingi 1,100 ombura yande tere chibese chu. Mbiyamono. Number 2. I don't know who I'll give this. Okay, I put it here. Chiweseji chire 150,000 shillings. Ona chireta. Omonto chirete. Gakoro Fred Matiang'I. Mbiyamono.